na pia nituravirwo mbia ciingi wa riu ico cia gutamaka njira ya Vuva na iva cia kuthondeka njira cionthe cia CBD iria nthuku, na niturambire kugia njira cia kuthondeka njira ya Vuva na iva cia nituragire almost 12 million cia kumire tamak na kuthondeka drainages. Na gacira ku nikathukaga muno nundu kai kathondeke puari nundu wa marorimu makorogo mai vau, kai kathondeke puari reka kathondeketwo ni municipality kana kanjo, koguo kai kasira pua muno, koguo marori makinya nikanjirie kuthuka. But this time nenda ku promise the traders aria mavuna aria mananduka vau maumiririe nundu contractor ni muvea wa director na aya bakuve kuingira ground kira tangi karamindikira kwina mbura no nginya maumiririe nundu wa national government ndire rarekereria mbia coke mashinani. Koguo ni ragwo rio kuingira aye wa mbere ni andu akura ni makwa kuingira maya mbere nunyu njira cia CBD korogwo isi yao na ni marandumire marwa ico na mambira ni nagia 12 million cia kuthondeka gacira kau na kajatomi na kara kai vala Vuva mugo shopping center. Une ngira traders aria mai vau ni mbisi tivega ona ni niregwo nginya thoni tivega maumiriri na twitikanirie wira ndungivota kuruta wira guothe warimwe kana na utuku umwe. Koguo ana ni mbisi tivega maumiririe no mbukite nyambiriritie na guku iguru mbikurukite darasi ni mulikari no yo kumikira ramionthe Boulevard ko ni ralikari no yo kumikira ramionthe CBD ni muthonde ku vandu varia vananda kavatheri ni vandu vau gacira ku kana ivas na ni nama kagikinyagia next year January kana February kagakorwa kai kairo na katika mathombora ringi ni kurenda gugacaria permanent solution. Tungamirite transporters in Embu and Bere na mbere ni tukoretwo na mathina maingi muno, as you can see ngari cio kuingira hau uguo ona wongihura mbica yo ni rakuonia ngari cio cina thina muingi, ona imwe ni itwikirite spring yaha ikiingira ha uguo, and so it's our humble request thirikari ingitwikira undu wa guthondeka barabara handu ha uguo tuikaraga na muno muno kabarabara gaka, and we are still happy tondu ni tuiguite kabarabara gaka ni kaheanire 12 millions as we talk. Kuri uguo tunapongeza the county government ili ihote guthie na mbere na guturutira wira ucio kabarabara kau gathondekwo na nigetha andu aya mari aho matigae gukorwo mena thina ucio wa gukoragiria ni andu a biashara na ngari ciao ni irathukira ha every time and then. Mimi ni mfanya biashara wa street na in fact hii barabara imetusumbua sana kama watu wa biashara wa hii area, cause unapata kama saizi kinyesha customer hawezi kujisaidia na hii barabara tumeishi sisi wenyewe tunajitengezeaga, inafanya sisi tunafanya kama mchango, tunaandika watu wanatengezea hii barabara na ujue bado sisi tunalipa tax kwa county government. So ningeomba tu yani at least bwana kama ni serikali kuu iingilie ije tusaidie, kwa vile biashara zetu hapa zimeharibika kabisa na tunatoa kodi lakini tuoni faida hiyo kodi ambayo tunatoa. So inafuata kama niyo kodi ikae tunaandika watu, ndio tumezoea kuandika watu hapa na tufanye hii kazi ya kutengeneza hii barabara. Aliachanisha hii barabara mpaka inafikia mahali sisi na watu wa maroli tunaungana tunachanga tunajitengenezea sisi wenyewe hii barabara. Hata huko maroli wao wenyewe ndio wanajitengenezea na wanalipaga kodi.